Take hauora hei hua take ake I tēnei wehenga o te karere, kei te mahitahi ngā rōpū hauora ārohe me tētahi rōpū rangahau mate manawa o Tāmaki Makaurau, ki te ata rangahau I te pā o te kirika rūmātiki ki ngā rangatahi Māori. Te mate rūmātiki he mate tapito, he mate pōhara, he mate patu I te manawa. Ki roto noa o te taitoke rau e rima ki te tekau ngā tūroro mate ai tēnei mate ia tau. It should shock us all. At third world rates are children. Ko rātou ngā rangatira moa pōpō. Engari peha te aronui a te kāwana ki tēnei take. Really is a disease of much hardship, and that's why the government's got a number of programs underway, including our home installation program, which will really make a difference here. I nā kua tahuri e tahi tohunga mate manawa ki te whakamātautau onorau o nā tamariki o te taitoke rau. Kia taea te ārai atu I tēnei mate I mua I te ngau o te kirika rūmātiki. Eventually they turn up to us in hospital, age 20, unable to breathe, tired all the time, and we do tests and find out, I'm sorry, your heart's pretty much buggered. Ka tīmata mai I te mate korokoro, ki te kore e moata te mau, kua pā te ia mate manawa. That leaves their hearts at ages 15 and 20 like that of an unwell 90-year-old or 80-year-old. I mean, some 80-year-olds have better hearts than these children when they've had bouts of rheumatic fever. I tā tākuta O'Sullivan anō, he māmā noa te whakamātautau I te tamaiti mo tēnei mate. We'll be getting a heart scan. The scan is the same as what a pregnant woman will get, so it's an ultrasound scan, very safe. Of the 36 children here in Kaitaia that have rheumatic heart disease, 35 of them are Māori. He ua te ki te ao nā tohu mate o te rūmātiki, engari mā enei rangahau ka taea te taurima I te tūroro. I nā te tono he toru wiki enei whakamātautau kore utu e haere ana. Koe nei te wā hei whakatūpato I te tamaiti ki tēnei mate mōrikarika. Tini Molyneux, te karere.